салом алейкум дӯстони азиз мардам. имрӯз 4 апрели соли 2025 мошинбозори ноҳияи восе қурбоншаҳид омадем. ҳамон мошиное ки дар аму комментариҳо нависонден ҳаракат мекунем. худо хоҳад видеонаворш куненда баъдаш мо пешниҳод бикунем. хоб хулас дӯстони азиз ҳаракат кунен. дастгирӣ и автои гарм да марш мо омадем. мақсад вақтора дере надоштем. навортон мекунен, тамошо кунен. баъд аму комментария нависед кадом маркаи мошин чӣ хел дар корай. худо хоҳад боз навори баъдина омада видеонавор мекунем. ина дӯстони азиз тамоми намуди мошин аст. мошинбозор беҳад мошинбозори зурштам яфта. барои рекламам ҳатман муроҷиат кунен. чӣ боша чизе боша рӯи кунен бача азиз навориш мекунем. ина бозор. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузоперевозки Акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд ба Туркистон мебаранд мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауд ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ роҳӣ кардам дар ноҳияи Калхозобод. солаш 2005. гази бензин объёмаш 406, мотори 406 бизнес ва коробкашам бизнес мегаварад азиз. рул гидравлика, баллонои пеш пачка, баллонои қафо где-то 80%. мошин қонуну қоидаш қатъияй. мисол мо бояд мега раъкӣ кунем да мақсад. кадоме ки мисол хоҳиши харидорӣ дорен, конкретни харидорен, одами мисол боваринок боша мега, метонем бо ягон сумша как кредитам битем мардор азиз. и хеле масъала қатъиям метонен занг занен. нархи худаш 50,000 сомонӣ. ҳама тарафа пачка бача азиз. срочна фурӯшӣ. акаун бояд Россия бро ва ҳам хотир савдош мекуна. кадометон мегирен оштон шо бача азиз. аз номи канали мо занг занен мардор азиз. марама дӯстони азиз, Daewoo Lanos бо тахаллуси Corolla бача азиз. ина Daewoo Corolla ам бигем хато намекунем. роста мошинчара гирифтанда чот каш кардан барои ҳай кардан. мошини шаҳри Ваҳдат. солаш 1997. газ бензин 1.6 инжектор. тамошо кунем мошина набортон мекунем бача азиз. даруну берун фонли ҳамаша мегем. яксола ҳуҷҷат, хаддаҳои тӯбча, газ бензин, қонуну қоидаш қатӣ. 4 баллони нав. ҳолати нахаду беҳтарин. як бор дига мегум Daewoo Corolla бача азиз. қисмати дарунша бинен чӣ хела. ина мошин пробеги шанқа боша 257 алиш кадан пробегша. ина салом бача азиз. хулас мошина кам тарак расход кадан, хушуш кадан бо нархи арзон савдо мешавад. аммо мотор шамака ба ҳуи ки як бачако бина. ина қисмати салом бача азиз. беҳтарин ҳолат. нахаду 97 солай. касе мехара аз номи канали Сауд ТВ занг занед. худо хоҳад арзонтон мекунад. номрош номрои Ваҳдата. мошинчаи кӯбака. чанд сума яка нархи? 26,000 сомонӣ. Daewoo Lanos. номеро табугу ака? номеро чанда? и бачаҳо бисёр талаботиш бисёр ай мошино. 985 41 95 42 985 95 95 41
تمام اکا خیلی بچه عزیز خودتون بو زنگ زنیم واسه کنین همین یک تا لایک کنین به خاطر همین کرولا یک شش 16 اینجکتور گاز بنزین همش گفتم یک شش پرستو اینجکتور خلاص اینا خودتون زنگ زنیم مرحبا دوستان عزیز اوپل استریف سیدان سالش 96 کراسکای سفید چخیل میبینیم ماشین چه توزه سودو میشه و سروش نه حالتی بالانو 80% بردار عزیز حجت یک ساله حجت داره اوتیلیزاسیا حجت همش است یک شش پرسه بچه عزیز کاروبکش مکانیکا معلوماتش میگم با قسمت درونی ماشین تماشا میکنین معقول باشه زنگتون میزنه اینا بچه عزیز یک شش پرستوی کاروبکا مکانیکا گاز بنزین کراسکا توزه بالانو 80% قسمتی درونش همو موتور اکاوی که بینم بچو چه عزیز قسمتی سالانش پاتالوگ لوکش کار میکنه لوک کار میکنه باش ساده این از پاسکا ابو معلوماتی پراشه بچه که عزیز خودتون زنگ میزنه میگیرین اما خواهش کردن ما نوارش میکنیم چی ماشین در کارای اما کمیتر نویسیم بردار عزیز ما شما در پیش نشان تیم پرابگش 332,898 کیلومتر سیستم های موزیکا کاروبکش خیلیش نه لیوک لایکو رامونه پابراسکی подписать سکنین برای شما نوار میگه قسمت یک اکمولاتور نوای اکمولاتور نو چشکیاش واری دوره همه سوزای موتورشون خلاص نمره رو بگو اکا 904 08 6606 واتساپ دوره خیلی دستیه بچه ماشین نوعی فرخوره کدومیتون میخرین امی از اون کانال ما زنگ زنین با خدا خواهد ارزانتون میکنه نرخش میگه 40,000 سومانی با معامله دوره زنده باشین بچه عزیز لایک و خطی مرحبا دوستان عزیز استراجی اینجکتوری با نرخ دسترس سالش 2001 ماشین نوعی کلوب ماشین شهر کلوب نه بچه عزیز اکادا سوم در کلوب دست نوارش کردیم بالانو چند فویزه که کای موندین 90 فویزه خیلی نو بگیم هم خطا نمیکنیم بچه عزیز نمی حالت سال 2001 موتورش یک شش اینجکتور گاز بنزین 8 ماه حجت داره بردار عزیز هم موتور هوی که بعد 8 ماه حجت اوتیلیزاسیش یک عمره سالن قفا رو میبینیم همین حالت فروشی سالنش تو زاک بردار عزیز قسمتی پیش نمی حالت خیلی بو معلوماتی پراش زنگ بزنین میگیرین این چند سبا که 58,000 سومون بو ارزون میشه میگه اکمولاتورش نه موتورش شش اینجکتوری بو معلوماتی پراش زنگ میزنین کاروبکا مکانیکا نمبر تو بگو اکا 988 08 ابو معلومات پراش بگیریم ماشینی کلو بردار عزیز لایک و رامونین подписать سکنین چی ماشین در کورا نویسین خدا خواهد نوارتون میکنیم پیشنهادتون میکنیم بردار عزیز مرحبا دوستان عزیز اوپل استراش سال 2006 ماشینی نوعی واسه مور داره تماشا کنین بعدا قسمتی درونش نشون میدم این حالتی بالانو ماشین واسه موتورش یک شش 16 تا ماه اکتبر اوجا داره چند خبر چطورش
то октябр дустон азиз ҳуҷҷат дора. Астраашай нигоҳ кунед да, краскаш тоза ҳакай. Ина салонаш, ҳолати салон, ина потолок, сиденои хафу барои борзанӣ бачаҳои азиз беҳад удобни зур. ҳами Сауду ТВ ҳар як мошинаи навор мекунад бачаҳои азиз. фақат шумо тамошо кунед да, мошинаи зур навор мекунад бардор. қисмати дарунша бинед, фақат бензини холӣ. ина коробкаш механика, бензини холӣ, солаш 2006 сол, бо нархи арзон савдо мешавад. срочна мошин дар ноҳияи восеъ то моҳҳои октябр ҳуҷҷат дора, утилизатсияи амра дора. 1.16 аккумулятора нав зад яка чӣ хела ёки куна аккумулятори нав. ина ира нархаш чанд сум яка? 63000 сомон мошини восеъ. муомила дора. рақамҳои телефон ака ватсап ёд аст 985 29 94 43. дӯстон азиз, маълумоти пурраша хитом бигирен, лайкҳоро бизанен, подписатсия кунен, нависонен кадом маркаи мошин навор кунем. ҳаминҷа мошин бозор пури мошинаи бардор азиз. просто комментария нигоҳ мекунем, аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем. оиди ин мошин бачаҳо чикон бо занг занем азиз. подписчикои канали Сауду ТВ, ина боя мошини арзон нигоҳ кунед да. хетчбек солаш 93 неки гирифтан 97 шкадан. навортон мекунем, тамошо кунем. моториш 1.6 простой, коробкача механика, ҳолати хуби техникӣ, на ходу савдо мешавад. балоно где-то 60%. то моҳи июла ҳуҷҷат дора. утилизатсия кардагиай. хуб, нархша 23000 сомон меган. шумо тамошо кунед, маъқултон боша метавонед занг бизанед, масъя кунед. ҳамин ки солша 93-97 кардем. шумо доз даруншан чо метавонед пробегша бинем. мошини Муъминобода а? пробег 375 аст, қариб 376000 бардор азиз. ина потолок, салони қафо, ҳамун мотора ҳуйка. ягон расход дора ин мошинака. гази холӣ а? гази холӣ ай. мошини Муъминобод 23000 арзон мешавад. алиши вариант алиш намешавад. ина ҳолати мотораш саҳник пропускал мекард, алиш кадагиам саҳника. ҳамун рулавои тоже алиш кадагия пропускал мекард. хулос дигар расхона дора. я амортизатор амортизатор. ҳай тамом бардор азиз. 23000 сомон хетчбеки 93-97 каги, ҳолати беҳтарин, ноҳияи Муъминобод. хуб, рақамҳои ватсап та бугӯ ака. номерои телефон ака 175 хуб 4636 175 4636. марамат подписчикои канали Сауду ТВ. электромобил Ion S соли 2024 23 ахир шуд, 24 бигем хато намекунем. 4 та балони 100%. тамошо кунен, мордаша бинен, баъд дарунша нишонтон метем бачаҳо азиз. 4 та электропакет, инами ҳолат, краскаи тоза. мошин дар ноҳияи восеъ қарор дорад. срочна фурӯшӣ бо нархи арзон. қисмати салон абинен бардор азиз. дарораи кака қисмати салон ша ина бардор азиз. марамат бинен. кадоми мехари ҳами занг зали, аз уми канали мо гап занед, худо хоҳад арзонтон мекуна иншоалло. ҳамин навор кардем баҳри шумо арзон мекунам бо электромобил. ина фасон зур
ماشینای بهترین краска тоза ҳак ина ҳолати балола ирака заправкаш ҳам гуфтан чӣ хелай 480 запас худ 480 километр бача азиз нархш 145000 сомон худо хоҳад бо занги заден савдо мекунам бовадар азиз мошини восе рақамҳои ватсап ака 988 13 54 42 988 13 54 42 бача азиз ватсапи соҳиби мулкай занг мезанем масъал мекунем мегирем маълумоти пураша ҳамроҳи ака чахчах кунем ватсап дора ма дӯстони азиз мерседес сечка 2000 сол 1.8 инжектори газ бензин плюс гази евро 4 задаги мошин ноҳияи восе нархи арзон срочна фурӯшӣ ина маърамат дӯстони азиз дар ноҳияи восе кадуми мехара аз уми канали мо гап зане арзон мекуна номерош падарка бародар азиз ина 4 моҳа ҳуҷҷат утилизасия амра краска тоза ина салон қисмати салонаш инаи чиёш пучидаган сиёш ҳаст дора ойноаш ҳам сия дӯстони азиз хулос танировкаву ҳуҷҷаташ 4 моҳа ҳаст бародар азиз амма чира ҳуй кунен капота пеша нишон метем дӯстони азиз баъд балоно где-то як 70% балон ойнои сия 4 моҳа ҳуҷҷат хуб пробегаш 226080 километр ина коробкаш салон қафо кӯжа ина потолок срочна фурӯшӣ нархш 75000 сомон аст дар ноҳияи восе бародар азиз хулас харидории конкретни бошен худотон бо ҳамроҳи ака занг мезанед чахчах карда мегиренш ина ҳолати мотораш ина мерседес 75000 номерои ватсап абугу ҷураҷон номерои ами мошин соҳиб шондай 000 кадом рақамро рамонем 900 77 53 чанд 14 ватсап дора хулас худотон бачаҳо занг мезанем масъал мекунем зинда бошен лайку қатъи поддержка ина маърамат дӯстони азиз Opel Astra G хэтчбек сиданай хэтчбек солаш 2002 сол мотораш 1.6 инжектор ёкнен мошин срочна фурӯшӣ акиш ханомрош зунес аги падаркаш не ина бародар азиз Astra G мордай фасон Astra G хэтчбек дар ноҳияи восе бензини холӣ толка бензин дӯстон азиз қисмати дарун ҳами одамои мехаридагӣ фақат занг занед бисёри мошинаҳо реклама мекунем занг мезанад ки бародар беҳад бисёр бад беҳуда нороҳат мекунам такси гашагӣ неста ина дӯстон ина маърамат Astra G харо нархи дастрас қисмати дарунаш ина мотор нав хадавош чӣ қалай хадавош соза 80-90% хадавой ҳой ки мотор шавиам ина системаи моторш ина аккумулятор на чашкиёш хулас дӯстон азизам хеле хуб номерои мошин соҳибаш чандай 94 20 20 25 дӯстон азиз боз маълумоти пураш ҳам мегирен 60000 сомон нархш бо арзон мешавад аз уми канали мо гап занем